Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Igenda baramukije mwese ndabahaye n'ikaze abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri muri 2022. Ukraine yatewe n'ingabo z'Uburusiya zatonze urugamba ziturutse mu mihingo itandukanye. Turihweza ingaruka zishobora guturuka kuri iyo ntambara, aho hari nizimaze kwibonekeza cane ku masoko y'amafaranga. Turaja no mu karere, aho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inama hagati y'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini, aho nitegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU Jean-Pierre Lacroix yarari yageze. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Nongeye kubaha ikaze. Duhere ku kibazo ca Ukraine, aho intambara zitera zikomera cane mu seruko bw'ico gihugu, ahavugwa ingabo z'Uburusiya zateye ziciye mu mihingo itandukanye mu masaha yo mu gitondo. Izo ntambara zirakomeye cane mu gace k'ubuseruko, aho igitero cagabwe ku bitaro vy'akarere ka Donetsk cahitanye abantu 4. Hari n'amakuru avuga yuko mu bice vyinshi vya Ukraine vyatewe n'Uburusiya habaye gukozanya ko ku bivuko vyo mu miji ya Odessa na Mariupol, ndetse no mu muji ugira kabiri w'ico gihugu wa Kharkiv. Ukraine yemeza yuko ibimodokari vy'intambara vy'Uburusiya vyinjiye biciye mu mihingo yose, harimo n'agace ka Crimea no mu buraruko bwa Belarus. Mu bice bimwe abanyagihugu bavuga yuko bagiye mu bwihisho kubera urwamo rw'ibigwanisho runyeganyiza amazu yabo. Ubutegetsi bwa Moscow buvuga yuko butumbera inyubakwa za gisirikare n'ibigo vya gisirikare n'ibibuga vy'indege, harimo ico ku mugwa mukuru Kiev. Igihe yatangaza ico yise ibikorwa vya gisirikare, Perezida Putin yagabishijwe ari we wese ngo yohirahira akitamo canke akivanga mu majambo yiwe ngo azobona akatari bwaboneke kugeza ubu. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Robert Patrick Misigaro. Robert, wakurikiranye ibivugwa kuri iyi nkuru y'ikibazo c'umutekano wa Ukraine, wotubwira uko ibintu bihagaze muri kano kanya ku rubuga? Muri kano kanya nkumbura gishasha umuntu yoshoka avuga ni bihejeje gutangazwa n'umukuru w'igisagara ca Kiev bwana Vitali Klitschko, aho yatangaje ko Kiev ishizwe mu gihe umukwabu uzoza uratangura isaha 4 z'ijoro gushika isaa 1 zo mu gitondo. Akavuga yuko ari ingingo ikenewe ku mutekano w'abanyagihugu baba muri ico gisagara bivuye ku bitero vya gisirikare Rusiya. Hagati aho ibibanza kunguruza abantu vyahagaze, kiretse gusa za gari ya moshi zigira mu kuzimu, aho bavuze yuko ziza gukoreshwa nk'ibibanza vyo kwinyegeza ibitero vy'indege. Ibihugu vya Buraya vyo biriko bivuga iki muri kino gihe? Ibihugu vya Buraya nkumbure mperenga mu Bwongereza, umushikanganje wa mbere Boris Johnson yavuze yuko umukuru w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin ngo yagomoreye ku Burusiya ico twokwita umukuba ngo w'ubwicanyi ku banyagihugu ba Ukraine. Akawe rero hamwe n'ibindi bihugu vya Buraya co kimwe n'ibindi bihugu vya rutura vy'ibigenzi vyabo bakavuga yuko biyemeje kongera ibihano bikomeye bafatira ku Burusiya, ariko birinze kuvuga ivyo yerekeye kurungika abasirikare. Kuri ubu nivyo umuntu yovuga yuko ari bishasha ibihugu vya Buraya n'ivyo bishuditse zo bimaze gutangaza. Ku ruhande rw'abanyagihugu, Robert, ku rubuga rwa gahuza miryango kandi mwavuganye kare n'umwe mu banyagihugu baba muri Ukraine, yababwiye yuko bamerewe gute?
Ego Fantine, mu masaha ya kare mu gitondo twashoboye kuvugana n'uwitwa Marie Claire Nyiramariza, akaba atuye mu mujyi wa Kiev aho amaze imyaka 3. Yatubwiye yuko bari mu bwoba bwinshi, mbere bakaba bari binyegeje mu vyumba vyo munsi y'amazu bimwe bita za cave. Akavuga yuko batazi uko bihava bigenda, niba baza gushobora kuguma aho Kiev canke niba baza kutegerezwa guhunga. Muga akavuga yuko ubwoba bwari bwose. Urakoze Robert Patrick Misigaro. Tukivuga kuri inkuru rero, mu nzira yo kwihweza inkurikizi zishobora guturuka kuri iyo ntambara, haba ku mugabane wa Buraya canke muri Afrika ndetse no mu karere, twifashishije Joseph Sebarenzi, umuhinga mu bibazo by'imigenderanire mpuzamakungu, asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umve uko yabitubwiye. Ingaruka zo zirahari ni nyinshi. Ingaruka zizaba ku gihugu cy'Uburusiya kubera ibihano cyafatiwe, zizanaba no ku bihugu by'i Burayi nabyo bifata ibyo bihano kubera ko imikoranire yabo n'Uburusiya mu by'ubukungu ubu birasa naho igabanutse cyane. Biranumvikana cyane ko kuri Ukraine ho bizaba bikabije kuko ari intambara ibera, nko ku biciro bya essence, bya peteroli muri rusange byazamutse cyane. Ibiciro by'indege bizazamuka, ibiciro by'amataxi bizazamuka, ni ukuvuga ko ibiciro ndetse by'ibigurishwa mu nganda nabyo bizazamuka. Ni ukuvuga ko mbega ntabwo ari Uburayi gusa cyangwa Uburusiya buzahura n'izo ngaruka, ahubwo natwe twese, haba muri Amerika, haba mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi, izo ngaruka zizahagira n'ingaruka zikomeye. Urabona ku masoko ariya y'imari, imigabane, ibiciro byabo byagabanutse cyane. Kandi ibi byose bije byiyongera kuri biriya bibazo by'ubukungu byari bisanzwe byatewe na COVID. Urumva rero biriya ni ibintu bibi bibaye, bizagira ingaruka zikabije. Muvuze muti si umugabane wa Buraya gusa, ahubwo no muri Afrika no mu karere bizohashika. Nko ku rwego rwa Afrika, ingaruka zishobora guturuka kuri iki kibazo ca Ukraine n'izihe? Ingaruka uretse izo ngizo mvuze z'ubukungu, izindi ngaruka nazo ni uko Abanyafurika bazabura aho bahagarara. Ese bazajya ku ruhande rw'Uburusiya kuko bari batangiye kugirana imibonano n'Uburusiya, bameranye neza bamwe na bamwe, abandi nta n'ikibazo bafitanye n'Uburusiya. Ese bazajya ku Burusiya cyangwa se bazajya ku ruhande rw'ibihugu by'i Burayi na Amerika bishyigikiye Ukraine? Aho ngaho urumva bazabura aho bajya. Ariko uko mbitekereza ni uko ibihugu byinshi bya Afurika bikeneye ibihugu by'i Burayi na Amerika kurusha uko bikeneye Uburusiya. Ni ukuvuga ko tubirabiye no mu karere iwacu mu k'ibiyaga binini ko bimeze. Tuzi yuko nk'ibihugu byari bimaze imyaka mu kibazo c'uburenganzira bwa zina muntu, agateka kazina muntu canke umutekano, ugasanga ziriya ngingo za ONU ibihugu by'ibihangange nivyo biziniganira ko kubijanye n'icokorwa. Akarere k'iwacu k'ibiyaga binini, ingaruka nka bene izo zifatiye kuri ico bashobora kugira n'izihe? Ibihugu bikomeye by'i Burayi na Amerika bigiye guhugira kuri kiriya kibazo cy'intambara, base naho bibagiwe ibibazo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Afurika. Icyo gihe ni ukuvuga ngo abari abategetsi b'igitugu muri Afurika bashobora kwihererana abaturage babo kuko bumva ko nta kibazo gihari, ntawe ubateraho induru. Ugasanga ari ibyo ni ibintu bizagira ingaruka. Ibyo rero nabyo bisubiza imibanire y'abaturage inyuma, ugasanga bizanye imyiryane y'amoko, cyane cyane iyo nyine ibyo byose biza byiyongera ku bukungu bugenda buzanzahara kubera nyine iriya ntambara iri kuba hagati y'ibihanganye. Mwebwe mwitegereza iki kibazo kirashobora gushika kuri ubwo rwego rw'intambara mu buryo bweruye, ico twokwita all out war? Sinzi ko ibyo bizaba. Ibihugu by'i Burayi na Amerika bizi neza ko kurwanana n'Uburusiya ni ikintu gishobora kuba cyavumbukamo gukoresha intwaro za kirimbuzi, kuko ugasanga mbese cyose n'ikibaye intambara ya gatatu y'isi yose. Byaba ibintu bibi cyane. Burya intambara abantu bamenye ko bayitangira ariko ntabwo bamenye ukuntu irangira, kandi urabona bariya abantu nka ba Putin ntibamenye imitekerereze yabo. Bashobora gukora ibintu bituma haba intambara y'isi yose, kandi iyo ntambara byaba ari akaga kuri twe twese. Joseph Sebarenzi dushikanye ku isaha imwe buri minota 21 mu Rwanda no mu Burundi.
BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Gahuza miryango ibajane mu Rwanda aho urwego rusubiramwo rwa sentare nkuru ikorera Inyanza mu majepfo y'ico gihugu gongeye gupfundikira urubanza rwa Jean Baptiste Mugimba. Sentare kavuga yuko kuba bibaye ubwa kabiri vyatewe n'impamvu z'ubugwayi bw'umwe mu bacamanza no kuba abagize intahe harimo umucamanza mushasha yarakeneye kumenya uko iburanisha mu mizi y'urubanza ryagenze. Mugimba yarungitswe mu Rwanda n'igihugu c'Ubuholande muri 2016 akaba kurikirana ko ivyaha vya jenoside ubushikiriza manza buvuga yuko yakoreye mu gace ka Nyakabanda mu mujyi wa Kigali. Umushikiriza manza yari yamusabiye igihano c'igipfungo ca burundu. Ni inkuru y'umunyamakuru Yves Bucana. Jean Baptiste Mugimba yari yaje mu rukiko hamwe n'abunganizi be. Umucamanza yavuze ko urubanza rwari rwarapfundikiwe umwaka ushize ariko ko rwongeye gufungurwa kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ikaba ari y'umucamanza mushya wahawe inteko iburanisha urubanza. Impamvu ya kabiri ikaba iy'uburwayi bw'umwe mu bagize iyo nteko. Urukiko rwavuze ko uko amategeko abiteganya urubanza rwongera gusubukurwa kugira ngo hasomwe raporo y'incamake y'uko urubanza mu mizi rwagenze. Raporo ngufi y'uko urubanza rwagenze imaze gusomwa imbere y'urukiko, impande zombi zirebwa n'urubanza zavuze ko ntacyo zakongeraho. Mugimba w'imyaka 65 woherejwe mu Rwanda n'igihugu cy'Ubuholandi muri 2016 akurikiranyweho ibyaha bya jenoside. Ubushinjacyaha buvuga ko yakoreye mu gace ka Nyakabanda mu mujyi wa Kigali. Bimwe mu byo bwamushinje ni inama yiswe ya Comité de Crise cyangwa inama nyobozi yo mu bihe bidasanzwe yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 1994 ngo yakorewe kwa Mugimba icura jenoside, igakora n'urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa, igashyiraho za bariyeri no gutanga intwaro muri Nyakabanda. We avuga ko kuri iyo tariki atari mu Nyakabanda. Akavuga kandi ko asanga ibyaha aregwa byarahimbwe n'abigaruriye imitungo ye. Urubanza rupfundikirwa bwa mbere umushinjacyaha yari yamusabiye igihano cy'igifungo cya burundu. Umucamanza yatangaje ko urubanza rupfundikiwe bwa nyuma rukazasomwa tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu. Turagaruka mu karere ariko tubanze dukubitire muri Centrafrica aho abasirikare 4 baheruka gutabwa muri yompi ku kibuga c'indege ca Bangui barekuwe. Abo basirikare b'abanyamahanga basanzwe bari mu rwego mpuzamakungu rwagiye kugarura umutekano muri ico gihugu bagirijwe ku mbuga hwaniro yuko bari mu nteguro yo kugandagura Perezida Faustin Archange Touadera. Umushikiriza manza ku rwego rw'igihugu akaba yavuze yuko bariko biyunguruza mu modokari itagira ikiranga kandi bafise n'ibigwanisho. Nta caha cabagiriye. Umukuru w'urwego rwa ONU akaba yemeza yuko muri kino gihe bidegemvya. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo habereye inama hagati y'abategetsi b'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini bavuganye ku bijanye no gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro ya Addis Abeba muri ico gihugu no mu karere. Icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU Jean-Pierre Lacroix yari muri iyo nama akaba yashimye ibikorwa byo kugwanya umugwi ADF ingabo za Kongo zifatanijemo n'iza Uganda, aho yavuze yuko abanyagihugu barenga umuriyoni ariko umuriyoni n'ibihumbi 700 ndetse ngo bakuwe mu zabo n'intambara mu ntara ya Ituri. Inkuru ya Pamela Bamana mushikirizwa na Victoria Uwonkunda. Iyi nama y'Kinshasa igamije kuganira ku ntambwe maze guterwa mu gushyira mu bikorwa iby'akarere kiyemeje gukora mu rwego rw'amahoro, umutekano n'ubufatanye ku birebana n'uburasirazuba bwa Kongo bwabaye indiri y'umutekano muke. Hakaba hashize imyaka irenga 20 bigira ingaruka cyane cyane ku karere ka Afurika yo hagati n'uburasirazuba. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa amakimbirane ya hato na hato n'ibikorwa by'urugomo bihoraho bikururwa n'imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo cyangwa y'abarwanyi bava mu bihugu birebwa n'ayo masezerano. Hashize hafi amezi 3 ingabo za Uganda n'ingabo za Kongo bitangije igikorwa zihuriyeho cyo kurwanya umwe mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu ntara ya Ituri. ONU ivuga ko intara ya Ituri irimo abantu 1,700,000 bataye ibyabo imbere mu gihugu.
Reka imbere yo kuja mu runana tubabwire yuko mugwi wasizweho na leta igizwe n'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Burkina Faso wasavye yuko hoba ikiringo c'imfata kibanza c'amezi 30 imbere yuko igihugu gisubira kugengwa n'amategeko y'ibwirizwa shingiro. Muri ico gihe igihugu kikazobandanya kiyoborwa n'umusirikare yafashe ubutegetsi mu kwezi guheze Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Uwo mugwi wasavye kandi yuko hashigwaho n'inzego ntoyi za leta na nshingamateka zigizwe n'abantu batarenga 250 ku rwego nshingamateka. Ubu naho ku mwanya nuwo abakunzi b'urunana. Jackie ngo afitiye Cedric inkuru nziza. Hagati aho duheruka Nyirabazungu ari mu bitaro. Yaramutse ate? N'urunana. Nyirabazungu, ndakunda. Ukomere rero. Wizere umubyeyi Bikira Mariya aragukiza. Rangwe. Karame. Ndamwizeye rwose. Ndetse ndamwizeye 100%. Ugira ngo se mu minsi ishize nuko nari imeze. Ariko se mu by'ukuri Nyirabazungu, basanze ari iki wari urwaye? Wa muntu wese ko wagumewe n'amenyo ahagamwa n'amazi, ugira ngo ni n'indwara ikomeye cyane. Ntabwo ari covid se? Reka. Covid se yaheye. Bari kukwemerera se kwegera ahandi? Kuko mana. Ko abantu bavuga ko ari wari urwaye ra. Yewe n'abaganga niyo babanje kunkekamo. Ariko nyuma yo kunsuzuma basanze atariyo. Hari inkora n'ibicurane bisanzwe. Ahubwo nawe mfite ubwoba ko nshobora kuba nongeye kurwara ikibara gasana cy'igituntu. Hayiwe, inkora n'ibicurane nibyo byatumye baguha ibitaro Nyirabazungu. None se ndakubeshya ngo bimarire ikirangwe. Hayiwe, singira ibipapuro se. Nuko twese tutazi no kubisoma ngo urebe. Harahanditse covid se. Nyarurembo rero siyo nkuri hari. Inkuri hari nuko ngo warwaye covid ndetse ikabikugeza habi. Aha, ariko Nyarurembo barankondaye. Hari sibo bazabona mfuye nk'ababisamana yanjye. Rwose niyo nkuru yabaye kimomo ihari. Ni nayo mpamvu ubona ntawe ugusura. Bose bigiriye ubwoba ngo ntawe ugiye kwigemura covid ayireba. Cyakora mu byago niho ubonera inshuti nyanshuti koko Rangwe. Ibyo byo rero. Kuba aya magambo yose warayumvise ariko wava gusenga ukavuga uti reka nca kwa muganga ndebe uko Nyirabazungu ameze. Binyeretse kuri inshuti nyanshuti. Ngende inshuti yawe Nyirabazungu. Gusa ariko nakubeshye nanjye nari natangiye kugira ubwoba da nangira gutinya. Nafashe umwanzuro uko mazwe impungenge na Karemera na Nonsiyata. Niba bambwiye ko atari corona urwaye. Imana yarayindinze. Ikurinde gaca ku mwanzi. Yewe yaragutabayeho gacwawe. Kuva ibicurane bisigaye bikurembye ukajya mu bitaro rero. Iyiza kuba covid bayaraguhitanye pe. Ntubeshiza kuba yo koko yarampitanye pe. Gusa ko ni inkuru hari aho byageze. Nakora nkumva umwuka uraheze burundu. None se Nyirabazungu. Ubaho ibihe bigeze noneho ntubona kuko yo kwikingiza urukingo rwa coronavirus. Izo nkoko kutazi ibiryo byazo kante nta bihari. Birahari nuko narimbaje gukubura hano ku irembo. Gukubura bo biretse ubanza unzanira ishakoshi nateguye ngiye kujyana ku kazi. Hanyuma uhita unzanira n'ingofero yanjye rwose imanitse hariya ku rugi. Urumva? Yego. Kante. Karame. Dore ngiye ku kazi sinirirwa. Ariko ndashaka ko wita ku mirimo ya hano mu rugo. Ibyo nibyo murinda se kumbwiriza amaganza. Inshingano zanjye rwose ngomba kuzikora neza kandi vuba. Mbere na mbere ugomba kwita ku bana. Wabyumvise Kante? Sinshaka kumva ngo umwana wanjye yiriwe arira kubera ko yabuze umwitaho kandi uhari. Ndabyumva amaganza kandi rwose sinabi. By'umwihariko ganza ugomba kumwitaho ukamenya ko yariye kandi ku gihe kandi akarya ibiryo rwose bihagije. Urabyumva cyangwa? Ndabyumva. Ikindi kandi ndashaka isuku ya hano mu rugo Kante. Ugomba gukoropa inzu ukayikesha. Apana ibyo gukoropa usimbagurika inzu ukayuzuza imikori. N'abana bakeneye isuku Kante. Yego. Ntabwo kuboza bihagije. Ugomba kumenya no ko baba bakeneye n'imyenda rwose imeshe. Ibyo ukamenya ko ari inshingano zawe nta wundi ugomba kubisiganya. Ikindi kandi ugomba kumenya amasaha yo guteka n'ayo guhisha. Umuntu ntakaze kurya saa sita ngo utangire ufatisha imbabura nkaho aje kurya inyotse. Ariko se Papa Ganza. Ndakumva. Mwebwe murumva inshingano zose mu maya hari umuntu wazikora rumwe ngo azishobore. Ugushatse kuvuga iki Kante? Rwose imirimo mu mbwe ni myinshi ku muntu umwe. Mushobora gusanga hari ibyo nararangiza.
umva rero nkubwire Kantengwa, karame. hano waje gukora akazi nta kindi, ugomba kugakora rero kuko sinashaka undi mukozi nawe uhari. Erega nanjye sinanze gukora akazi, ariko namwe mwishyire mu mwanya wanjye mwumve inshingano mu maye zose uko zingana. Ntabyo kwishyira mu mwanya wawe, kandi niba wumva kakunaniye umbwire nishakire undi hakiri kare. Aha. mwana Cedre uri iniga ntubeshya pe, hatawe n'ubu bibona ko ndenze oba. arenze iki se n'ukuntu yiyemera. Ariko kere iyi foto yambaye amadarubindi y'umukara wayibonye? Reka nigire ku ishuri mbareke mugume mu mafoto, ubwo mwabishima mugeze ku ishuri mwakereye nkareba icyo musobanurira abarimu. Oba bugiye mbanze nitabona umuntu gato ndaje. Halo bite igihungu? Ni byiza Jackie, amakuru yose wowe kumamagaye ndi mu nzira njya ku ishuri. Ngufitiye inkuru nziza, nanze ko hari undi muntu ntanga kuyikubwira ye. Inkuru nziza imeze ite se sheri? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Cedric, happy birthday to you. Wow, Jack uranunguye pe. Nukuri uranunguye, wumve ngo nanjye ubwanjye sinibukaga ko nagize anniversaire. Yewe usibye nanjye nta nundi mu nshuti zanjye wabyibukaga. Yewe na mama menya papa taramubwiye itariki navutseho. Urumva rero ko ndi umuntu urenze. Nukuri ahubwo nuri umuntu banze uri umumarayika. None se wabimenye ute ko nta wundi muntu numwe wibukaga itariki? Mfasha, none se singukunda Cedric? None se ko nkunda nibyo byatumye umenya itariki y'amavuko yanjye? Nyine kuko ngukunda nagombaga kumenya ibigushimisha nkamenya n'umunsi wawe w'amavuko kugira ngo ngutungure nka gutya nyine. Nukuri ndumva nishimye pe, urakoze cyane, urakoze. Ubwo ushimishijwe n'iki kandi ari amagambo gusa nkubwiye Cedric? Ahubwo mbwira niba nimugoroba uza kundeba maze ngutegurire umunsi mukuru. Ayo mahirwe se urumva nayitesha sheri? Umva byanze bikunze ndashaka umwanya nzi. Yego rata igihungu cyiza, uze ngushimishe ku munsi mukuru w'amavuko wawe igihungu. Jackie, ibyo nagombaga gukora byose ndabireka nze rwose. Uzi ko ari ubwa mbere ndi bube nizihije umunsi wanjye w'amavuko. Nese uwo muntu uza kunsezera ntarazamuga? Buriya hari utwagiteranya ngo bakubwire amafaranga wishyura yose hamwe uhite witahira. Ha, abaganga ndabazi, wasanga arimo yikerereza ku bushake kugira ngo nongere ndaremo amafaranga yiyongere. Uya wigira ikibazo mukecuru, iyo abaganga bamaze kwemeza kugusezerera umuntu ntashobora kongera kurara mu bitaro, keretse agize cy'akaremba bitunguranye. Harya sinakubwiye muga? Iryo zina sinkundura inyita rwose. Nari ncitswe ntabwo nzongera Nyirabazuba. Ntuzongere rwose, ntabwo nkunda umuntu nyita umukecuru nkaho ndi mukecuru wa nyina. Birumvikana, gusa hari ikindi nashaka kukubaza. Kijyanye n'iki se muga? Urabona udakwiye kwemera gufata urukingo rwa COVID-19? Urukingo se? Yego. Dore wagize amahirwe usanga urwaye grippe isanzwe. Ariko nta wamenya ubutaha COVID ishobora kugufata ikakuzahaza. Ahubwo se ukuntu nakoraga sinari nagize ngo niyo yafashe. Wumvise yiza kuba ariyo wari kuyicika? Reba uko ibicurane n'inkorora byakugize. Wibaze noneho hari COVID. Yewe yampitana pe. Cyane ko numvise ngo iyo ugeze ku bakecuru n'abasaza aho isi itanzitse. Ongeraho noneho no kuba udakingiwe. Nabyo bikongerera ibyago byo guhitanwa nayo. Yewe ubanza koko nkwiriye kwikingiza nkirinda iryo shyano, ariko se ko ntinya urushinge muga? Nta bundi buryo buhari batangamo urukingo butari ukujomba igishinge kwaho mwanteye izo mwacishijemo imiti hatarakira. Uburyo bundi si ubwo batangamo urukingo ni ubuhe Nyirabazuba? Wenda bagatanga nk'ibinini birimo urukingo cyangwa se bakaruduha mu bitonyanga nka bimwe baha abana ibitonyanga bya vitamine. Ubwo buryo ntawe wari Nyirabazuba. Ariko n'urushinge ntukwiye kurutinya kuko ntacyo rwagutwara. Muga nuko batararugutera ngo wumve. Uzi ko baruguturubika mu kuboko rugatunguka mu rutugu. Oya wibeshya Nyirabazuba. Uzi ko urumbwira nkaho ntari umuganga ntakingira. Nashira avuga ko rutababaza muga. Inshinge bakoresha bakingira COVID ntaho zitaniye n'izindi zose. Abantu barenga amamiliyoni bararukingiwe kandi ntacyo rwabatwaye. Nawe rero ntukwiye gutinya urushinge bigezaho. Urumva Nyirabazuba? Sugo wakati witu dushinga dutwara twose firi. Eka ntako ntagize busho. Nayamazeho rwose kuko ari wowe. Nyamara dukatuye na dutwara twose nkadushira umuryango wanjye. Singukuriho 500 yose ra? Ariko aya mafura yaze wowe busho.
uzabaze n'abandi rwose. Iyi ni yafi nomero ya mbere umwana we yari yashasha yumva, akaba umuhanga mu ishuri kandi agira n'imitekerereze inoze. aha ni wowe ushoboye gucuruza firi uzi gutaka amafi yawe umuntu akaba yakeka ko waranguyeho abandi batarangurira. Erega icyo ngomba gukora nuko wamaze ibikorwa byanjye. Icyo ngiho kandi umuntu w'umukire nkawe rwose ntabwo ukwiye kugukatuza. Ngo mukire ubonye wabivuze bikampama. Reka gutaka abantu bose rwose turabizi ugiye kugura moto. Vuba ngaha rwose. Ngo aguse umukene yabasha kugura moto se? Uvuze ngo iki firi? Hari icyo mbeshye se nugiye kugura moto? Nishoboka. Ibyo se ko nabivuganye n'umugore wanjye turi twenyine, wowe wabimenye ute firi? Abantu b'inyarurimbo musigaye mugenda mwumviriza mu ngo z'abantu se? Kare ntawaje kukumviriza. None murerekwa noneho rero. Uyu mugore wawe se si wabihinduye indirimbo ararimba umuhisi n'umugenzi ko mugiye kugura moto. Mana yanjye we. Mama pe. Ari kuriya mugore wanjye buriya rwose uhinda nk'akagoma nzamugire ntera. Ibyo ni ibintu byo kugenda atangaza mu muhanda. Ariko uyu muntu akize ntagomba kubisha bushobo. Ibyo reka kankwanze yivugire. Havuga se avuga iki? Ahubwo ko ngomba kumubaza impamvu rwose yashyize hanze amabanga y'urugo. Ubu se ibisambo biduteye bikaducucura bizi ngo mfite amafaranga ngo amamiliyari n'amamiliyari koko sinaba nzize kankwanze. Ku buzima bwacu sitati. Ku buzima bwacu igihungu. Ariko inzoga nkeya udasinda sheri. Nubizi ko akavinyo maze kukamenyera se ntacyo kantwara humura. Cyakora umaze kuba umugabo koko Cedric. Kera wanywaga ibitobe nk'isangiza inzoga jyenyine ukambihiriza. Oya humura ntabwo nzongera kubihiriza. Ubu nabaye umugabo pe. Wow. Ni byiza cyane sheri. Kumva umbwira ayo magambo rwose biranshimishije. Hanyuma se ko natetse ukaba wariye nkaba naguhaye inzoga wanyweye nta kindi kintu wumva ushaka? Ntacyo ndagishaka ariko wanze ushyiremo twa turirimbo twiza tworoheje tubanze dutwike sheri ka karimbo twongeye tugaceze twegeranye sibyo? Harya se kano twahoze ducezara? Aha ntako rwose ngahaguruka tukagwanemo rero ubundi tugaceze nka kwa kundi wanyigishije. Nta kibazo rwose Cedric wanjye. Nk'icyo ni cyane kiguhamagaye koko. Jackie ni mama umpamagaye. Ukiri nawe ni kica amahirwe rwose. Use nk'ubara kubaza iki? Muga uzi ko saa 3 zageze narinzi ko tukiri nka saa 12 pe. Nanjye sinamenye igihe bwiriye rwose. Ariko nyine ihagarare nk'umugabo wanjye. Wowe fata telefone urebe ikintu mubeshya. Funga iyo radiyo ahubwo. Allo mama wiriwe? Niriwe iki Cedric? Ubu se ni sangahe? Amasaha yakuze ma ariko rwose mbabara nanjye si jewe. Cedric undaze ejo nicera umugabo warashatse uri bosi w'uru rugo uri iki mu by'ukuri? Erega ikibazo cyawe ni uko umpamagaye warakaye cyane aho kubanza ngo unyumve. Mwumva se mwumva iki? Mwumva ikintu ufite cyo kumbwira ari igiki hejuru y'isa 3 z'ijoro utarataha? Ma uyu munsi urabizi ko hari isabukuru yanjye. Ubwo rero inshuti zanjye zanjyanye ahantu zinkorera karori ariko umumotari wanzanye nawe ntamubuze ngo ngarure kugeza n'ubu ndacyategereje. Hanyuma se byose wabibwiye nde? Ikibazo nyine ni cya kindi cy'ubukene ma. Nta mayinite nari mfite muri telefone nta na message nta na bip. Nabuze uko mbikubwira rero. Hanyuma se kugicuku kiniki ukaba wumva buri bigende gute? Nanjye simbizi rwose kuko ahantu ndi ni nakure sinavuga ngo reka nze n'amaguru muri iki gicuku jyenyine. Ahubwo nawe ungira inama nk'umuntu mukuru. Cedric singiye kuzasara kubera wowe. Ibyo birori byawe singiye wabikoherejemo. Wimbaze inama rero umugira muri iri joro. None se ma aho kwiyahura muri iri joro uharana n'abahungu b'inshuti zanjye nkazinduka nzaho hari icyo. Ubanza ikinyoma cya Cedric gifashe ariko se azabeshya umubyeyi we kugeza ryari? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha tuzaba twumva rero ku munsi wa kabiri naho ikiganiro cacu cyo kuri uyu munsi wa kane kirangiriye cari gihagarikiwe na Mark niyo nkuru ariko mumva Florentine Kwizera turabakengurukiye mwese abahisemo BBC gahuza miryango.